kinungnya kali taksi kamai hanong ba Shillong bat ka district is Kasihil. Kila penpau ka jing persya ia katena traffic police kaba penlong ding pengkiang ia kitrai bat driver nungnya kali taksi namar ka jing shim dorem ia ka stiker kali kibadai ban pendat haki kali ban pensisha baka kali kabaki kamai kabiang ki kot kisla bat kaban pensuk yaki kajing ngorem jong kinongnya taksi kamai yaki pulit peniat kali kadai baka dor by stiker kala dor hadu shispa sanpau tungka kataru klem karisip pensngo kinong yalam ka IKHL TWA haka jing yalang jong kinongnya kali taksi kamai hamadan football malki menhaka khat artarik kani ka jing pensngo pajba jong kinongnya taksi kamai ya ka sorkar bat ki ber pulit peniat kali namar kamya hap AA bat ki kendon jong ka motor vehicle act pensngo uba jerwa haka jing pensngo jong ki ya ka jingle don bor ki pulit ya kinongnya taksi neki try kali kidai ban penbiang ya ki kot kisla banyo ya ki stiker kali bat banwanra ya ka vaccine certificate lem kumta kin omyo ya ka stiker dia kan sebatai phi kai kata panginging song kalong kumne nadu selama arjar nyau mangi sang ya kini kesang ter ngimpat julum si tengka si piaru watlah ke constitution yang kesang kala thok sai bangila bangilum ya kata baik ke membership fee sendiri ngikam lum nah kata boleh ba ngingiong ngimkwa ba pisah kan dalam bakla ya githot kijungi lah hakalong hakono ko benta henry menta ka kanti pat kadai tang na kadau kapangingi khang ya kene kapangin ya kene ka jing sam stiker na kalian ke police department traffic branch ngikhang kalong ba kidon gikendon hang tu ba piwan sinik stickers pihak penbiang ru ya ke vaccination certificate henry ngiti bah tum kinongnya kali ngiti bah hiru kum kaseng hati kipor banganang bat ba bubun hi nak preng ginongnya kali sungi kiting mana itikar kadang ni ta teman ta pinang man sim ke stiker happen biang ya ke vaccination certificate ngingi semua persya namar ba hak motor vehicle agro khampat dapat khamdat la penrung banong ba ke vaccination certificate kan long no kawe na preng kikot kali kata kadang bankong bangi persya kaba nak kalian kejongi ke isi hapok ke jingalam ke jonga ngilalik banyi kendu ya ubak yan swear ubalong DSP traffic ngiyong ba sispa sanpau gue stickers kata kada how ni para Januari ngiyong sispa sanpau gue stickers bilom kram keriset ngong kan ayu ba kajing penma kajing penting ko tempan na kaliang kinang sensar kijongi kumu konrak sangma ba prestun tensong bawang ba lara kakiu kani kajing pang la bana lockdown biang dendai kadayang tengiru ngiyang ba yule si kanwan biang lockdown ngila mat arsin tolong kai kabang sanjingnya kabang imelung ya kitrai ba ikinong nyak kali namar ba babudi kibanya kali nilai gidai bet bebelam sengi bang demir tengiang kalong gemlong ba nakaliang kajongi kum kaseng nginlum no mangiru sanpau tengka kata kalong ba sanpau tengka kamni banong ba kanle tang sapla jong ba wanon bok jerwa ane sapla jong kinongkit kam nrai kanle saka central body kata lan lada kawan ke lockdown kemudian tu pisahi ngin age jingram kata kakam kiyong mamlong hapamlong dan nakaliang jungirung ikan kuah akhirnya penbawa kami kemban kakentian yang bawa yang bayan on elsewhere ban khot ya kikatu katni kinongnya kali ha kaba ki kena ba wan dan bok jarwa wan lum sanpau tengka kawe istika pensai ngaru matang ni ngakwa ba bayan swear kum DSP traffic un pensai ba menu pila ayak tak sanpau ba lada piam mempanai kadang di tang kejing yakran kejongi bangilum bangimut panlum kalong ba pila dah kena pat bangabam pisah
Kalian kaseng East Castle Local Taxi Welfare Station kita ngalam kibam pisah. Ni soba ba na kalian USP un pensaya kan ba hadian katu kan ni kejingkang ik stickers penmi order ban check ikot kali ngiru ngiang kabiang tama pindai ban check siliang namar bapun kikali ki ya hanya sorselong ngi ya nak juk ke motor vehicle a haba check bak private bak taksi bak truck bak bus check lang nim soper namar bang iru kan kamhala da kan don kokot kali apo kali ban itu stickers ngatrai na pedang jong pi kinong nya kali pila julap na mi black stickers labang labang dei halor kata kinong rem kaba kejing mi jong ni stickers ka kampalat ban ya kejing don ning permit Henry ngapu udak jingkeli pada pi hak di por lockdown pi yo nampak kejing rap nak liang ke East Castle Local Taxi Welfare Station ya apa pia kiji penbo so kejing kali na ladi na ibat ni la ban a kejing rap pi kan dalum pat bisa na pi setengkas piar ngimban se kum kinong yalam hatu ki por bangin hap krong na kini ki light league mau berseu na kini ki light league mau berseu ru kum nak KSU FKCP HONF kila a sisa kejing rap Henry hadian pada katu kan ni ni iba kadang duna ngimpan si ngalah persang menyekran buat SP traffic ngang bala kumno ailang si kejing rap yang i hakani ke lockdown ke pamenta men samsam kata kalong kiong mangin don phone Henry sispa san pau film kowe stikas kat kejing don yang local taxi apa East Castle district pralak tengka sisnam telakana pusna mentagi ini stikar labun senam tesuno kerja tak pisah dendai khado kentang yawai ngamban se manhapan jingrap no SPCT ba Vivek Siem nakliang ba Vivek ulang balak kloy bat balak kelut mensim ban ai ke jingrap dei halor kita kinong rem kiba ngi metangi wan man percaya pi kejing ino kam kejungi kalong ngi diaw bangisak keno babam pisah ngidiaw mangisakran hagi bubun kibenta bangimlong fit kum kinong yalam bangimlong fit hagi nung kibenta namar balai bangilong persa hagi bubun giliang kamtam lada an sorkar kipenmi golong persa yang kinong nya kali ngi na kaliang keisi barem ngi silong kiding pengtiang nakoi kepor sakoi pa wan na kaliang duming kaseng nilanyo bat ngilap dap pensairu hakila patay kubor ba kajing ay kining stickers kalong kajing plilat man ke sorkar lani ke police department ban ya kamay tu kat ba kini giyoy bat basiw khajna kilong kisok pedung laha gano no benta bat kaba khado kentang yawai kaba ngingi ekran ru ba sorkar linggo transport minister ngiyam nang lai benai mentah nginang yok banyak mi kamai ngiyam nang ailat swa bangin yok ban pembiang ikut kislah bak bangin siu itu giram gisa ki bangin ngimat hakut kepor bangin mat yak tu lockdown ngisim ram Henry kensan hau pernah disembar masin pernah bang nadu jenurin pelat lut no ikil kau taksi bakin mi kamai penmi order ban sedang bersama stiker hato kamdi soft target nak kalian ke government lingba ke police department balada mas insya ban kamailut wan sim stiker haba beli sim stiker pada ru pihak siu yeki khajna kiba bunja kata kalong haman la kawai kalau taksi don project ki khajna tengok hap siu noi kita hapren kaklam kobet keempat kod kum kita ki barohat ni pakhang kataru kita empat ketu kat ni kilangyong kiba hilaji haki social media hilaji haki WhatsApp haki Facebook ba kiyong kan kambha bangin yat da stickers ba ni ka bangira tot kali kapan pau ba kitoy bakwa banya ling batang sticker kidai
Kie, mo? Lagi musuh kini kie. Bat habis ko po. Nagaliang kejonga. Hado kat kini kiski pamanta ngampan isem ni stikas. Bat skamiru ita kular bangan nulisem. Bangan rabe ikut kali mentalik pertai ke sistem kadon. Kita si chat up sudah lah, maka kali kebiang kot lah kebiang.